Добрый день! Сегодня мы проводим пресс-конференцию на тему «Книгоиздание Беларуси. Современные подходы и перспективы развития». Представляю участников пресс-конференции. Генеральный директор открытого акционерного общества «Белкнига» Вашкевич Александр Александрович. Издатель Янушкевич Андрей Николаевич. Александр Александрович, недавно Беларусь попала, что называется, в топ-10 мировых новостей. В нашей стране вышла в свет книга известного мирового автора на белорусском языке. Расскажите подробнее, что это за издание и почему такой популярностью оно пользуется. Добре, великий дякую. Шановні користальники соціальних сетків, аматори книги і читання, потенціальні гості книгарнів открытого акционерного товариства «Белкнига». Наша сьогоднішня прес-конференція присвячена у тим ліку рейтингу продажу книг у сетці книгарнів открытого акционерного товариства «Белкнига» по выниках первого квартала 2020 года. И да, сегодня тут я и мой коллега, директор видавецтва Янушкевич Андрей Николаевич. И дозвольте я нашу пресс-конференцию почну, після слова передам Андрею Николаевичу. Для того, как зрозуміти, ці з'являється праця супрацовників відкритого акціонерного товариства «Белкнига» популяризації книги і читання ефективної, наколькі супрацовники підприємств орієнтуються у сформированном на книжном рынку конъюнктурном раскладе, у открытом акционерном товаристве «Белкнига» что месяц анализуется состав книжного товарооборота, на основе якого рихтуються рейтинги продажу, які формируються з кількості екземплярів проданих книг у книгарнях нашего підприємства. І традиційно ці рейтинги складаються з трьох номинаций. Это огульный рейтинг продажу незалежно от країни походження, рейтинг продажу книг, виданих у нашей країні, у Республіці Білорусь, і рейтинг продажу книг, виданих на білоруській мові. У огульном рейтингу адлюстрований найбільш широкий охоп книг. Тут представлены не только та литература, яка видана маститыми российскими видавецтвами Эксмо Пресс, ті АСТ, але й література зарекомендованих часом білоруських видавецтв, таких як мастацька література ті адукація і виховання. Перша десятка найбільш продаваемых книг таким чином за перший квартал яна такая. Буквар, автор Жукова, видавецтва Эксмо Пресс, Скотный двор, видавецтво СТ Орвел, Бесконечность любви, бесконечность печали, видавецтво Экселент, книга автора Натальи Батракова, белорусская книга. И пятую пропозицию занимает книга «Гарри Поттер и философский камень» Джоан Роулинг, видавецтво как раз таки Янушкевич, вот поглядите. Далее, «Золотые правила народной культуры», автор Котович Круг, видавецтво «Адукация и выхование». Понедельник начинается в субботу Аркадия Стругацкого, видавецтво АСТ. «Три товарища» Эрих Мария Ремарк, видавецтво АСТ. «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, видавецтво АСТ. «Маленький принц» Сент-Экзюпери, видавецтво Попури. Эта книга видана тоже на белорусской мове. Вот з названих вышей книг позвольте спиниться на книзе «Гарри Поттер и философский камень» видавецтва Янушкевича. Старт продажу этой книги мы совместно с видавецтвом провели у книгарни «Дом книги Светоч» 14 снежня 2020 года. Об інтересі читачів до гэтага видання свідчить той факт, что усяго за один день было продано 486 экземпляров этой книги. Как можно судить по актуальному рейтингу продажу, «Гарри Поттер» все еще остается одной из самых продаваемых книг нашей сетки.
на 5-й пропозиции. Ну, а далее я предоставлю слово своему коллеге, директору видавецтва Янушкевич Андрею Николаевичу. Дякую. Ну, сапраўды, у нашем видавецтве в минулом году отбылась эта знаковая подея. Нам удалось купить правы на книги, на творы Джон Роулинг, сусветна вядомыя, якія карыстаюцца просто шалёнай папулярнасцю ва ўсім свеце і сярод дзяцей, і сярод дарослых. І у канцы года мы гэтую кнігу, мінулого года мы гэтую кнігу выдалі, і 14 снежня з дапамогай Дома кнігі Светач, з дапамогай ТА «Белкніга», з дапамогай усіх супрацоўнікаў гэтай структуры, за што ім шчыры дзякуй, нам удалося зладзіць такое спецыяльнае мерапрыемства «Старт продажу кнігі». То есть гэта адбывалася, кніга прадавалася, пачынала прадавацца толькі в адной кнігарні у цэнтры Мінска, і у той дзень нідзе яе больш знайсці не было. І мы меркавалі, што у Гаррі Поттера на беларускай мове будзе поспех. Ну, у гэтым не дазвалялі сумнявацца, скажем так, сусветныя тэндэнцыі. Але, шчыра скажу, мы не спадзяваліся, што з самага пачатку будзе такі інтарэс. І ўжо пасля таго, як прайшоў даволі вялікі час, і прааналізаваўшы ўсю сітуацыю, можна дакладна сказаць, што у гэтым паспрыяла вось той факт, што мы арганізавалі з дапамогай белкнігі «Старт продажаў», калі і атрымалася самае сапраўднае свята для ўсіх патараманаў і не толькі. І ўжо ў першы дзень, як сказаў Александр Александрович, як для беларускага рынку была прададзена вельмі вялікая колькасць экземпляраў адной кнігі, але пасля гэтай падзеі розгалас пра кнігу пайшоў і пайшоў. Для нас гэта, безумоўна, была галоўная падзея мінулого года, і, як паказваюць лічбы па продажах у гэтым годзе, у першым квартале, кніга Джон Роулинг «Гаррі Поттер. Філасофскі камень» застаецца у топе, застаецца актуальнай, па-ранейшаму карыстаецца папулярнасцю. І я спадзяюся, што гэтая тэндэнцыя працягнецца вельмі працяглы час. Увогуле, гэта вельмі прыемна мне, як дырэктару прыватнага выдавецтва, што белкніга зараз вялікую увагу надае фарміраванню такіх рэйтынгаў продажаў. Таму што, па-першае, белкніга самая вялікая сетка кнігарань у Беларусі, і для людзей вельмі важна ведаць, якія кнігі карыстаюцца папулярнасцю, якія кнігі прадаюцца. Гэта вельмі дапамагае выдавецтвам, таму што мы такім чынам вывучаем попыт насельніцтва на тыя ці іншыя кнігі. Я ўпэўнены, што такія рэйтынгі таксама дапамагаюць белкнізе кнігі прадаваць. То есть кніга-гандлёвая сетка таксама разумее, што ў людзей запатрабавана. То есть для нас гэта вельмі важныя сігналы, і вельмі добра, што сёння гэтаму надаецца такая важная увага. Бо на гэтай аснове можна рабіць вельмі аб'ектыўны аналіз. І зразумела, што для нас поспех Гаррі Поттера менавіта ў продажах гэта дадатковы стымул і далей выдаваць гэтую серыю.
Я нагадаю, что книг про Гарри Поттера увогуле 7 штук. Ось. І ми зараз вже рихтуємо до видання другу книгу, ось, яка докладно, я думаю, не глядячи на всі кризисні з'яви, вийде в цьому році. І зрозуміло, примірюємося до видання усіх останніх. Тому що це буде користатися, безумовно, цікавостью людей. Александр Николаевич, то есть книга пошла, книга востребована, ее уникальность еще и в том числе, что она на национальном языке. Но если говорить, приоткройте немножко завесу тайны, или, как говорят, кухню работы над этим изданием, не было ли проблем с переводом на белорусский язык? А если были, то какие? Возможно, были какие-то слова, тяжело было перевести, трудности? Ну, проблем с перекладом не было. Перекладчики и добрые перекладчики з англійської мови на білоруську мову є. Я розкажу кришку об іншому, коли ми наладили стосунки з правообладальниками, а, скажем так, літературної интеллектуальной маемостью Джон Роулинг керуя специальное агентство у Великобритании, то одно з перших питань, яке було мені зададено, а типу ви упевнені, що ця книга буде користатися попитом, популярністю? Белорусский читач не обделенный Гарри Поттером. И он, любой белорус может без проблем прочитать книгу на русской мове. И она доступна в книгарнях, свободно продается, и ці, ну, просто нам задали питання, ці з комерційного пункту гледження є сенс видавати по-білоруському. Тобто не ставилось там ніяких, ведаете, питання на кон того, що, ну, це наша родна мова, така книга обов'язково повинна бути видадена на родній мові, як так сказати, ми його записали там у некий пантеон. Ось. Ні. На ринку дійничають риночні правила. Мені одразу відказали, але упевнено, через некоторий час, якби, так само показавши їм лічби, що заявили, що книга знайде свою аудиторію. Бо шмат хто, по-перше, хоче прочитати її на родній мові, по-друге, ну, я лічу, що для книговидавецького ринка Білорусі це справді справа гонору. Мати одну з самих таких актуальних, популярних, сучасних книг для дітей, да і для дорослих сьогодні мати на родній мові. Ось. Ми не заявляли одразу великий наклад для видання. Ось. Нам було, звісно, цікаво, ну, поглядіти, справді, як книга пойде. Але, як ви бачите, ми не розчарувалися. Тобто, справді, ми навіть можемо, я можу сказати, що ми не розлічували на такий великий попит одразу до цієї книги. Ну, бо, справді, той, хто хотів прочитати Гаррі Поттера за останні 20 років в Білорусі, ну, я думаю, не терпів, не чекав білоруського видання, а прочитав по-русски. А хто веде англійську мову по-англійську, на мові оригіналу. Тобто з веденням, хто такий Гаррі Поттер і твори Джон Роулінг, у нас у Білорусі проблем немає. Ось. Але оказалося, що попит просто такий великий. І ми, перший наклад Гаррі Поттера був 2000 екземплярів, і ми його продали літерально за місяць. Уже прикладно у 20-х числах студеня этого года у нас его на складе не было. А наближалась Минская книжная выстава «Кермаш», головная книжная подія в нашей краине, яка в этом году починалася 6 лютого. И мы разумели, что мы застаемся без Гаррі Поттера на этом форуме. І ми оперативно зробили другий наклад. І сьогодні ті книги, які є у продажі у книгарнях, це вже не перше видання Гаррі Поттера по-білоруську.
гэта ўжо другое. Ну і от калі параўноўваць, я вам назову такую цікавую лічбу. От за апошнія 18 гадоў у Украіне, суседняй з намі краіне, так, было выдадзена 35 выданняў Гаррі Поттера. То есть сёння там продаецца ўжо 35-е, а яны выдаюць гэтую кнігу з 2002 года. Я думаю, что мы повинны быть не лучше. Александр Александрович, ну, здесь понятно, что именно во многом благодаря Белой книге Гарри Поттер, что называется, вышел с успехом в свет. Где ее можно купить? И я имею в виду, насколько обширна сеть Белой книги, и в первую очередь не только в Минске, но и в регионе. Сетка нашего предприятия налічує 101 краму по всей краине. И с прошлого года у тым ліку и на Могилевщине. Тому набыть эту книгу можно во всех, у великих, у маленьких крамах нашей краины. Так само праз интернет. У нас есть сайт, где эту книгу можно заказать и на сегодняшний час отрымать доставку там, дистанционно, даже так. Хорошо, если рассматривать ассортимент Белой книги более обширно, в начале беседы вы назвали топ-10 самых реализуемых. Это есть и издания и на белорусском языке, и белорусские авторы, если можно, немножечко поподробнее о них. Тут гэты рейтинг такі. Першае, Гаррі Поттер и философский камень, выдавецтва Янушкевич. Другое, Маленький принц, Антуан де Сент-Экзюпери, выдавецтва Попуры. Мова, автор Мартинович, выдавецтва Книгосбор. Далей, Золотая скарбонка, хрестоматия для дошкольников, выдавецтва Аверсел. Далей, классика, Люди на болоте, Иван Мелиш, выдавецтва Попуры. Далей, книга «Гэта Беларусь, детка», выдавецтва Попуры. Далей, Дзіцячы атлас Беларусі, славутыя асобы, выдавецтва Мастацкая литература. Далей, классика «Дикое полевание короля Стаха» Владимира Короткевича, выдавецтва Попуры. Далей, Дзіцячы атлас Беларусі, Птушки, выдавецтва Мастацкая литература. И десятка завершается книгой «Колосы по серпам твоим» Владимира Короткевича, выдавецтва Попуры. Что дотычется вот книг на белорусской мове. Это у нас на предприятии отдельный рейтинг на эту тему. И книжка «Гаррі Поттер и философский камень» яна и у агульным рейтингу у першей десятки, и у, конечно же, у рейтингу книг белорусских на первой позиции. Уточняющий вопрос. На ваш взгляд, почему востребованность литературы, я так понял, вот различная литература есть и художественная, и это, почему сейчас растет востребованность литературы именно на национальном языке? Книга – это адлюстраванне того, что отбывается у самосознании нашего насельніцтва у целом. И тому язык, как одна з сторонок гэтага национальной самоидентичности, мабуть, и без языка тут ніяк. И тому, опять же, праз книгу у рейтингу агульным за гэты год гэта яшчэ одна беларуская книга, беларускамоўная книга з'явілася, это «Маленький принц», тоже на белорусской мове, выдавецтва Попуры. И мы бачым, что цікавасць чытача к родной мове только павялічваецца.
Если возможно, приоткройте небольшую профессиональную тайну. Работаете ли вы с белорусскими авторами? И если работаете, то с какими? И может быть даже с молодыми белорусскими авторами. Ведаеце, наше выдавецтва в прынцыпе і арыентуецца ў першую чаргу на літаратуру на беларускай мове, і нам вельмі хацелася б, каб кніг ад беларускіх аўтараў было як мага больш. Але мы вельмі залежым ад таго факту, каб гэтыя кнігі карысталіся папулярнасцю у чытачоў, каб яны не ляжалі ў нас на складах, бо тады выдавецтву будзе смерць. І, скажем, калі не закрываюцца некаторыя жанравыя нішы у асартыменце нашага выдавецтва, мы звяртаемся да перакладу. Таму мы, скажем, выдаем нобелевскую серию, творы нобелевских лауреатов. Что датычыцца менавіта беларускіх аўтараў, то мы адкрытыя для ўсіх цікавых аўтараў і выдаем самую разнастайную літаратуру. Ад вялікай прозы да гістарычных манаграфій і паэзіі. Напрыклад, у мінулым годзе у нас выйшаў зборнік, нават не зборнік, а паэма Марыі Мартысевіч «Сарматы», якая была прызнана нашымі крытыкамі найлепшай паэтычнай кнігай года. Мы робім стаўку на аўтараў маладога пакалення. І заўсёды вельмі рады бачыць дэбютантаў. Я так могу вспомнить, что некалькі гадоў назад даволі моцна прагрымела кніга дэбютанта Владимира Садоўскага 1813 яна называлася. Гэта мы яе выдавалі і прадавалі пад лозунгам «Першы беларускі зомбі-хорар». Сапраўды, калі там, можа толькі выняць твор Владимира Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха», дзе былі такія ноткі, гэта такі першы твор, дзе аўтар паспрабаваў спалучыць гістарычнай рэаліі пачатку 19 стагоддзя з гэтым папулярным у моладзі жанрам зомбі-літаратуры. І атрымалася цалкам неблага. Калі казаць пра прозу, то мы выдавалі Альгерда Махарэвіча, Андрэя Адамовіча. Зараз рыхтуецца да друку кніга выдатнага гомельскага празаіка Сергея Балахонова. Ужо сама назва, як па мне, рамана прываблівая «Бог кахання Марс». Вельмі такая па сюжэце, па структуры, вельмі такая нязвыклая для нашай літаратуры кніга. Так што галоўнае для нас гэта якасць твору, таленавітасць твору і ягоная запатрабаванасць у чытачоў. Каб гэтая кніга, мы пралічваем, каб кніга мела сваю аўдыторыю. І калі усе гэтыя пазлы складваюцца, мы тады пачынаем займацца гэтымі кнігамі, выпускаем кнігі за свае ўласныя ресурсы. Александр Александрович, сейчас говорили про молодежь, молодых авторов. Если
проанализировать посетителей вашей торговой сети, молодежь чаще стала наведываться, либо все-таки сидит до сих пор в интернете? Покупники вельмі розныя і по гендерному складу, і по ўзросце, і магчыма, моладзь складае основную колькасць наших покупнікоў. Таму, калі пачынаецца сезон вучэбны, предвучэбны, гэта узрост продажаў, у першую чаргу літаратуры, звязанай з адукацыяй, але і не толькі. Таму моладзь не толькі ў інтэрнэце. І я лічу, што яна ў нашай краіне вельмі адукаваная, высокадухоўная, разумная. Без доброй книги гэта не вельмі магчыма. Таму сярод наших покупников молоди вельмі много. В этом году исполняется 75 лет Великой Победы, священная дата для белорусского народа, для всего советского народа. Здесь у нас представлены тематические издания. Если можно, поподробнее по проектам, связанным с Великой Победой. Калі крышачку адысці ад Гарри Поттера, то азначу, што адкрытае акцыянернае таварыства Белкніга прымае актыўны ўдзел у прадстаўленні праз кнігу усіх тых важных падзей, якія адбываюцца ў нашай краіне. І 9 мая увесь наш народ будзе святкаваць 75-годдзе заканчэння Вялікай Айчыннай вайны, і ў кнігарнях нашага прадпрыемства аформлены такія спецыяльныя тэматычныя куткі, выстаўкі вось з такімі і не толькі кнігамі. І гэта і кнігі выдавецтваў, якія адносяцца к сістэме Міністэрства інфармацыі, але і не толькі. Ну і вось часть, яна тут прадстаўлена, але калі будзе дата гэта приближаться, я спадзяюся, што вы, як спадар гэтай пляцоўкі, мяне сюды пригласите обовязково, и я падрабязна остановлюсь вот на тематике вот этой. Хотел бы сказать еще об чым, что гэты год он объявлен загадом президента нашей краины, объявлен годом малой радзімы. И вось у гэтай сувязі у нашай кнігарні, у доме кнігі Светач адбыліся две святочныя імпрэзы, прысвечаныя году малой радзімы. Кніжны свет Беларусі Берасцейшчына і кніжны свет Беларусі Гродненшчына, дзе размова ішла аб лепшых адметных кнігах, якія звязаны з Бярэсцем, з Гродна і з іх ваколіцамі. І спадзяюся, што і далей мы будем прадстаўляць вот куткі нашей радзімы у рамках года малой радзімы праз кнігу. Таму ёсць ішо і Віцебшчына у нас, і Магілёўшчына, і Гомельшчына, і так далей. І не гледзячы на вось такі непросты час, будем шукаць нейкія формы, фарматы для того, каб да чытачоў і для тех, хто гэтай тэмай цікавіцца, гэту информацию не доносить. Еще меня интересует мнение и ваше, Александр Александрович, и ваш, Андрей Николаевич, как специалистов. У нас на сегодняшний день существует различные виды книг. Электронная, аудиокнига. Можно где-то что-то там скачать в интернете, там полураспечатать. Даже есть издания с визуализацией.
меняются картинки, вплоть до того, что добавляется видео. Но книга в своем классическом формате, она живет, более того, она становится сегодня, даже вот вверх развития технологий, информационных, компьютерных технологий, она становится более востребованной. Почему же все-таки, на ваш взгляд, люди возвращаются к классической книге? Вы, Давид? Ну, я скажу, що це, ведаеце, спрэчка нагадвае спрэчку там 20-гадовай даўнасці, калі шмат хто думаў, што са з'яўленнем відэамагнітафонаў кинотеатры позакрываюцца, ну, кино никто не будет ходить. На что, коли можно сесть перед телевизором и поглядеть той ці іншы фильм. То же самое и с книгой. Сегодня друкованная книга, до друкованной книги повинны применяться крыху іншае патрабаванні, чым раней, тому что сапраўды ёсць конкуренция. І з боку электронных кніг, і з боку аўдыокніг, і з боку Ютуба, інтэрнета, відэагульняў, ну, іншага забаўляльнага контенту. І як на мой погляд, сёння друкаваная кніга гэта павінна быць свайго роду такой коллекционерской каштоўнасцю, якую чалавек купляе не просто каб прачытаць і забыць пра яе, а менавіта каб ён разумеў каштоўнасць таго слова, якое ў гэтай кнізе змяшчаецца, і яму захацелася гэтую кнігу паставіць на паліцу ў сваім доме і час ад часу вяртацца. Таму кніга павінна быць прыгожай, з гледзяшча дызайна, павінна быць якаснай з пункту гледжання паліграфіі. Ну а пра сэнс, пра змест, ну, тут все зразумела. Таму што сапраўды там всякая нізкапробная літаратура, яна пераходзіць у тыя ж электронныя фарматы, пераходзіць у інтэрнэт, і запатрабаванай застаецца толькі якасная кніга, якая прайшла выпрабаванне часу. І таму мы ў сваёй дзейнасці менавіта на такі момант арыентуемся. З іншага боку, мы не заўважылі, як у кнігавыдавецкай справе, ну, прыкладна гадоў 10 назад адбылася своеасаблівая рэвалюцыя, не пабаюся гэтага слова. Так атрымалася, што я таксама займаюся электроннай кнігай, і я зразумеў, што электронная кніга зусім не выціскае папяровую. Просто сёння ёсць некалькі відаў кніг. І чалавек выбірае той фармат, які яму найбольш такі адэкватны. То есть хтосьці любіць папяровыя кнігі, таму што яму падабаецца шелест старонак. Хтосьці любіць электронны фармат. І мы рабілі, дарэчы, апытанне сярод чытачоў, чаму вы абіраеце электронныя кнігі перад папяровымі, і на першым месцы стаяла такая прычына. Нам няма ўжо куды ў нашай там аднапакаёвай кватэры ставіць кнігі на паліцы. Таму мы абіраем электронны фармат, асабліва гэта, ведаеце, такая літаратура, якая, ну, забаўляльная, нейкі просто дэтэктыў, там, ці роман пра каханне, калі ты прачытаў, атрымаў задавальненне і, в прынцыпе, забыўся на гэтую кнігу. То есть сёння, да, вот, калі раней была толькі папяровая кніга, сёння, да, у чалавека
есть выбор. Аудио, электронный формат, альбо паперовый. Вось. І паперовая кніга нікуди не зникне, але, паўтаруся, сёння дае павінны большее патрабаванне, чым раней, тому что конкуренция великая. Ну, то есть я понял, что серьезные издания, особенно знаковые издания, которые мы здесь видим, «Созвездие Героев Земли Белорусской», «Трудовая Беларусь фронту», оно в электроне не может восприниматься так, как это задумывал автор, как это задумывал издатель, как это должен воспринять человек, который зайдет в магазин какой-то белкниги, ее приобретет, ее прочитает, и не будет такого эмоционального всплеска, который закладывался. Так, тому что менавіта друкованная книга перадае вот это все багацце иллюстрацыйнага матэрыялу. Электронная книга, экран монитора ніколі вам гэтага не дасць. Не дасць гэтага эфекту, гэтага ўспрыняцця. Дзіцячая кніга таксама, в прынцыпе, магчыма толькі папяровая. Таму што для дзіцяці вельмі важна гэтая тактыльнасць, вось гэтыя сакавітыя вялікія малюнкі ў кнігах. Тут ніякая электронная кніга гэтага не заменіць. Ну і, конечно, вот такія тэматычныя выданнікі вот у нас выходзяць да юбілея перамогі ў Великай Отчыннай вайне. Таксама толькі полиграфия дазваляе раскрыць вот увесь гэты сэнс, увесь гэты патэнцыял вот гэтага свята, як па мне. На хвилинку на эту тему. Я хотел бы додать про цифры. 10 год занимаюсь книгой глубоко. И у структуры товарооборота нашего предприятия она займае на протягу всего этого часу каля 63-65%. В 2018 год доля книг у товарообороте предприятия складала 63,5%, а 2019 год 65%. Бумажная книга. Что еще? З'явилось апошнім часам 3-4 суб'екти господарання уласної форми, які займаються тільки продажем книг. И коли говорит, что открытое акционерное товариство Белкнига может неяк интересы государства пропагандуя про книгу, так вось и не. И частник так само займается бумажной книгой. Тому я нажива на сьогоднішній день и думаю, долгий час еще мы будем користаться вот такой формой информации. Что, спасибо за обстоятельный разговор, больших тиражей, больших продаж, ну и читателям удовольствие от прочтения высокой литературы. Спасибо. Запрошайте, будем рады. Дякую.